سلام كمي تخونو خمي اللهم تارا حند اللهم all right كم تلمد كأحبش عيدي كشمتنا النحوات وطفقفق لنغنينا نقرات حدا زي برتعب لك هاي so yeah well تمالي report نير نحوات موصل لهم عندهم قصيلا تمالي مايكروسوفت and تسلا ميتا earning جيرن لما عندها ابل جيرا so mostly focus ab تسلا يتكبراني كم تقولكم ابنت ناي تسلا راح يتكم then song ابو زمسلكم كم كم تانا غير بدي مسمع تكبروكم غيركم كم سمعتهم تكايدو ابتن دس بلكم مالتيو so Elon Musk انتايدو my goodness 10 trillion company لوا what زي كبر كله هو not only بتعبا بتمكاين مشات ويكا روبوت تاكسي كونن he speaking بتعبا autonomous robots مالتي سلازي حدا عبي زربا يدربيلنا إيلان ماسك انتايدو تسلا ايرن تايمسل زينا في الرحوات كم تلومد مسايفلو ندحر غيركم انتاي تقوموا لأن سورس ندحر كيركم تمراتيو سكيك ساب السخم شرط قبروه and thank you it was like about 16,000k عسرت شدشة subscribe غيركم لازاي channel مثلا أنا اللي تتصبحون ماذا channel تعبر لابلني okay please thank you welcome again إسراء شحكت بس حلوة at the end of this year مالتي اسكي ونش سي مسايا I like أكيد قالي كلام توزي زحوي تزم ناسي أكيد قالي كلام توزي زحوي تزم ناسي أكيد قالي كلام توزي زحوي تزم ناسي عبيد له محمد ياي من حتى عبيد له محمد ياي من حتى عبيد له محمد ياي من حتى عيكر من ولا صوتي أول نمبر ريت الله يبرأ أول نمبر ريت الله يبرأ أيا جمالاني صاف تاج بليغي كبتاش حنيغي تاج صديقي كبتا بداشغي عبيك بكسي عبتا عبزغي عول نمبر ريت الله يبرأ نجبي بمزرب نجبي أول نمبر ريت الله يبرأ نجبي بمزرب نجبي
سلال سرنا عنا باي بك على باي سزن اشتو ليك تخطو بعد امساخي اللي خطر نخي واخمي زناي سي احداني زناي سي سلال سي سلال سي سلال نعنا باي 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 زرنا على باي بك على باي زرزانك شو ليك تتلو زرزع باي سفح راي ليس بلاي بلا حدري يا بايلا كلهم يزري صنعت بالمي لي ودو وجاي صدق مجاي سبعك الله يا أجاي بدي أملي يقع مجاي هاتي أصبح بين عياي سيحني روح لما عياي سري وزري سري وزري حصلك دمو سكر سري القلم وسكلي مسؤول دمي بكر ماخي يقفلوا كل يوم تخرب عيني يا لبستي بليش من ابسط دمي قلني وانا نسخ علمي تطلعتي تدلي زين عفاني من ويلي زي اخلص اسكي شنن مبري القلم مسالي مسل دمي بطل معاخي يتطلب اليوم تقرب عيني فيه قعدنا شوفوني زختنا شوفوني قعدنا شوفوني زختنا شوفوني قعدنا شوفوني زختنا شوفوني Yes, thank you, Maharaj. I know. well. Welcome. Okay. أبزي تحت ناي سكرين sorry ناي كومنت سيدلكم الله تبزع بنايتي نزار بقوله أحوات مساكت كل ده سيبلني أنت عانت يتكم مالت يا صباح نقوله بعلهم كتب مهارس لازلكم دبلي like أب تحتي سيدلكم اللهم زالينك زي most important بزعبة أصل نزارب سيدلكم الله زي look this or you can type it whatever yeah Q4 and full year 2024 financial result and إلكم دحر search جركمون كترخبوا أدخلهم بزعبة زي أنا هراكب sorry كنزارب ناي تسلا عليك أدموهم there is alright let me say that first of all welcome to Habesha Education and then thank you عن توم الله بزحات متسيهم زلزهم thank you عصرت شدش شحبتي حكوا channel god damn it أنا ممهري أحسب قارم مو so we're gonna make money right alright let's make money then alright okay thank you 16k عصر شدش شحبتي حلا بستغال متن عسرة شحبتي هذا most important alright that's all so focus أحوات انتايو تمالين يرو كلن ريبورت جرنين ناي كلن مالت لو ما عند ابل جرا تمالي ميتا مايكروسوفت and تسلا جرا هجي ناي تسلا إنا هنزارب ناي تسلا هنزارب كلنا دن تنقال بخوم متن ببعلهم كتريون انت اخاتم مال انت إنا هري مجمرة أحوات قدمي ناب إيرنين مخادنا let me show you this video ب يا إيلان ماسك شرز جبرة
I hope እዚኣ ትሪእዋ ትህሉ ትኾኑኹም let me see yeah please ድምፂ ዘይስማዕ እንድሕር ኮይኑ እውን ንገሩኒ እንታይ ዝብለና Tesla driving themselves off the factory floor okay when this ብሓፂሩ እንታይ ኢና ንብዘልና ነዚኣ ትሪእዮና ኣለኹም እዘን ኩለን መካይ ናይ ተስላ ኣብዚኣ ዘለዋ ብዘይ ሰብ ባዕለን ክዝወራ እየን ተዘዊረን ባዕለን ናብ ፓርኪን ክኸዳ እየን what yes this is how is it true yes true let's see ናቲን እዚኣ ብቐዳማይ መጀመርያ ቅድሚ ኤርኒን መዓልቲ ቢግ ኒውስ ያ kind of busy ስለዝኾነ ነበር ዝታትኩም ፀው ሓሲበ ነይረ ግን ኣዘልል ቢዚ ማለት እዩ so على 98 ዝወፀት ያ ግን look this ኣሕዋት እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱም እዚኣ ምትኣሰር ስለዘለና ኣብዘን ኩለን ትሪእዎም ዘለኹም መካይን ሰብ ዝበሃል የለም እዞም ኣብ ትሪእዎም ዘለኹም 1 2 3 I am sorry to them so far ኣብዚ ንህለኩም ራብዓይ ድራይቭ ዝገብር ፓርኪንግ ዝገብር ደግም ንተስላ ኣይድልን እዩ so technically fire ኮንዮም ካብ ስርሖም ማለት እዩ ዋላ እውን ኣብቲ ናይ ኤርን ዝበሎ ከባቢ 10.5% ሰራሕተኛ so far ቀኒሳ ኣላ ተስላ Marit, look this what? Look this. Nobody is driving in here. ولا حدا سب يبلن زين حدش ريد زخونا مكاين self driving بالله. That's self driving. Full self driving نحن ماروات. Look this. Doesn't have noise. Music أقل خلواني رب. Nothing is in radio خوينن. نبوت عند عشاق زلوين. This is what we are looking for, Rahwan. Look this. Autonomous. AI. Tesla company nai AI yeah anymore. Not Tesla nai mechanic one shade. Look this. Look this all. Semi-truck. So, number one, this is what it is. Okay? So, let's back to that. أحوات دقيم تسلا نحنا نزارب زلنا إزازر أخما تريك إزي أنا خري إزي أما أسنا خري دحري صفار دحري حمش تور حقن رئينا بهلا لذي according إلى ماسك تمالز بلا دحري حمش تور حي أب تكساس أستن تكساس كن رئينا دحرو ملؤ بملاء دما like by the end of the year بعد كاليفورنيا بكال استيتات بمقصال بعد تشاينا اب يوروبس next year most probably ريانا زيادة علامات تسلا سرحوا هذا حنت زي حزوة alright نخيد نابتي one by one انت اشمو قدمي نابتي ارنين مخادي يسكن بزناي بز خنجمرين حوات بز خنجمرين هذا don't worry okay انت ينيرو ابتحوات so look at with like 5 minutes away from this إذا أبزيا خنتكم الله تري وازل لهم إذا أبزيا نري أزلنا إذا أنا خنتكم نحنا روبو تاكسي أوردر نجبر كلنا بزي أجرنا أنا أوبر صلا بزي أنا خنتكم مالتي حموش ورحي يترفع دحر حموش ورحي إذا أب تكساس كتريا دحرو كاب تكساس كا أب على كاليفورنيا أصيلا أبوز حسيتات أبز عمل زخرينا 2025 that is Tesla إن نزار بزنا جت Tesla نبي تخير الله بزي كسب nobody have this إذا ما كنا زي خمسة جركا أو رجركا بعلات مس كم تام جمرة زرعنا بعلامة أنا بدس بالكاتب صحيح سعود تسلا ريفينو خد جبري آتا وخد جبري تسلا ب400 بحموش 100 كنا نكريا كم زخيل زلوا maybe at the end of the year شو 400 شو من 100 قرشين حنت شرنا خير مالتي okay so I like this guys so Tesla is a hardware series ونو نسبات انت اليوم I don't know تليهم مالتي ناب hardware for FSD مالت full self drive زي أحوات تنريات أنا حنا تنريات أنا مكان نابزي كغيرون يخليهم upgrade كبرون يخليهم مالتي okay one way كم قلنا له تمالي مالتي so let's pass this قال انت قلنا 2025 Wall Street analysts are still let's focus this one later they had to low بزعبا زناي جميز بحال ننوح جميز كما يقرن يسرحوا زلوا let me pass this still Wall Street not happy with that so إلان the most bullish متأجروا بقدامي كأتخلو Tesla company سي إتي feature extremely bright for this company the most valuable company إلوا إتا the best valuable company نتن top 7 زلوا نتن top company زلوا market cap ناي كلن تقليل آخر كبت الكامباني أيلنا زلوا so market cap ندحرينا حوات كلن كأنمي تسلا زلوا المشروعات company نبلن ناي كلن دمرسي
Delaware market cap almost maybe I don't know 14-16 trillion when nanit could go very soon in the future is extremely bright for this company so have this point Tesla according to Elon Musk especially cap 2027 كساب 2027 9 trillions of trillion I know هجون 1.5 1.3 trillion هذا لا دس بلخ نبل نخلنا نايتن قدامو زلوا كامباني تاعت market cap let me bring this what is እንታይ explain ዝገብር ዘሎ let me share to you guys نزن رايون شوعته كامبان لو كاب تسلاج نو قديما ازر ابل مايكروسوفت انفيديا الفابت امازون زينا سعودي مالتيو انن ميتا نايزي اندمر كلن 1 تريليون 1 تريليون 2 ازبمولو دمير كاسي تسلا دمولو تقلالسي very soon كتكون يابلنا شيز نمبر 1 كويناسي ابزل على خويناس انت ابزلو according to مالز بلو مالتيو نزين كلن ماركت كاب حيزون انزلواس نسا بينا كتحزا يابلنا okay that is the most valuable company زبلا زلو مالتيو right let's see what happened Kale all right let's go to Kale that's المجمرة الجمرة زي أثار استمالت دس بلكا so Kale إيلون ماسك انت إيلو مسيلكم Robotax cap 2026 is kind of كمزي RBNB عينت كتكونيا cap 2026 all right مكينا انت اللي كان سخا تسلا owner ندحركم كا you'll have at that ناي FSD كتوهاب خا like كمزي RBNB تكاريو غزا خامش ندخنا بركة تكاريو looks like كومخوني yes this is great news this point is really great news أنا ندحر تسلا ونينا الليسي كم RBNB غزا كاريا خلمش تسلا خا تي full service drive سلازلوا كم أون أنا نتا تسلا كجبرا خلي as a Robotax بلنالو this is great news okay so FSD مالت unsupervised mostly up every USA market by the end of the year. Look this one. Every USA market by the end of the year. 2025 we are speaking about. This is what we are waiting. Is the أنا نتبذل لنا نحن. 2025 Elon Musk I think he will be unsupervised or FSD in almost every US market by the end of this year. Maybe some limit كلنا خليلوا. قال regulate كجبرا خلين قال السيتات. Again we want to say is ورحش الدسة كريانا كورحش الدسة نينوزلو every state كريانا Robotax wake up full self drive what that's it Wall Street نزي أمس بزلو Tesla investor نزي أمس بزلو everybody is نزي أمس بزلو مالك so تعانت بزبلنا like hardware number series زلو محوات full self drive نخجبرو زخنا في لهم زخفن ما نزل لي قال غير خلهم تأجمز بحاله يكون مالكي all right كان Elon Musk انت إلو yeah I said that already news okay let me go with this so نبينا هنمسهجي this guy this robots number 2 أهوات بزعبا FSD رئينا أهوات بزعبا FSD look this FSD full self drive رئينا تزرعنا يا ماكينة مالكي up USA every market at the end of 2025 كن رئينا لنالو by Europe and China by next year كن this is big مالكي then second point this guy robots okay نتايلنا Elon Musk mostly look this net بحوات by 2026 look this Tesla might start deliver Optimus مالت robot زي مالت units to other company in the second half of 2026 wow أكل تشحن 26 robot كل كامباني تات order كجبرا يخلق عين بلنا له big let's say by second half قبل كله maybe ورح شوعته ورح شمونته ورح شعته ورح عسرت خلت تشحن 26 مالتي إذا أب كامباني تات order كنري نخلينا this is another great news بقى إذا مخنياتو I know منسرحنا خدقونا ندم دس بلا I and يردعني سو جن بزعبة عبيتنا تسلا كامباني أنا نزار بزلنا حوات بزعبو of course تأمن قد أظن كان جزء خن نزار من هنا
እዚኦም ምምጾም ኣብ ጉልበትና ንሕና ጉድኣት ኣሎ yes ጉድኣት ኣሎ UBI ዝበሃልና ክነብር ኣሕዋት ንሕና ግን let me speak ብዛዕባ ተስላ እዛረብ ዘለኹ ሕጂቶም ኢንቨስተርስ ኣብ ተስላ ማለት እዩ እዚ ከዓ ክንሕዞ ክንዓግቶ ዘይንኽእል ጉዳይ ኢና ኦኬ FSD 2025 ክትመጽእ ያልና ኣለና ኣብ ኢስተርን ቴክሳስ ክትረአ ኣብ ወርሒ 6 ካብኡ ጀሚራ ኣብ the end of መወዳእታ ዓመት ኣብ ኩሉ የእሰ ማርኬት ክንሪኣ ንኽእልና except some regulate ዝገብራ ገሊአን እምቢ ክብላ ክእላን ማለት እዩ ኦኬ ድሕሪኡ ኣብ 2026 መወዳእታ ፋርቕ ኒነው ዘሎ ኣብ 26 ሮቦትስ ካልእ ካምፓኒታት ኦርደር ገብራ ክእላን ኣክንዲ ሰራሕተኛ በዚኣ ክትከኣ ክእላን ኦኬ ካልእ this is the most important FSD ንምጥቃም ካልእ ካምፓኒታት look that FSD ንምጥቃም ካልእ auto መካይን ዝጥቀማ ኣብ ዲስካስ ከም ዘለዉ ማለት that means technically መካይን ካልእ ሰርሓሲ ናይ ቴስላ ቨርጅን ወይ ከዓ FSD ወይ ከዓ ላይሰንስ ንምጥቃም ኣብ ዲስከሽን ኣለና that is another great ጽቡቕ ነገር ማለት እዩ so FSD ወይ ከዓ you know unsupervised FSD in California ሕጂ ኣብዛ ዓመት ከም ዝጅምር ከምኡ ዝበለና ብታሕቲ ክጅምሮ ነይሩ ባይዘ ወይ መስለኒ so California يكون كل state نالنا قال Tesla says all of its factory will be start producing the new Model Y okay new Model Y ماكينة كل factory أبزي next month كسرحة مخانن إتا Model Y تا most fast تشيت ناي تسلا ماكينة so حدث version ناتا كاب ورح سلسته Q1 ناي زعمزي مود أتا deliver خرينا مالتي كباب الساشي حدود very good point is you نمعنا so yes look this what is the واحد okay 2025 is a pivot year بلنا كم زي pivot مالت هوات كم زي لكات خير نركز قلبت من بال مالت وين أبزي so نايمي قيار عمتي بلا كل تجن 25 نايمي قيار عمتي when people look back 2025 and the launch of unsupervised FSD they may regret it is at the bigger year in Tesla history this is what we want to take it all right Tesla investor ها alright هجي 400 تخل كالك تخل كم مفارق ذا عمل زيجن حدا biggest like ever in history at 2025 مخنياتو FSD ويك full self drive landed إخير سلزالله that's the most important year in Tesla at 2025 لنال okay that's good alright كالك هذا ميجا فاكتوري سالساي اللهم عندي أب تكساس اللهم أب كاليفورنيا اللهم سالساي كأبي مخانم ناي تسلا مالت يهان صهم زلوا ميجا فاكتوري I don't know I تناقرنان we'll see أبي مخانم that's a good one ما هنياتو يحبي لو grow قبرلو مالتي so أبدأ نشتي بعلك زربة up to mass by to robots this guys بلنايو أبزع عمزي almost كم فارق ز عمزي كبابي شحون ورحق صرح مخاني يوم نجرمنا كباب حدشح then version 2 version 3 كاب next year كباب 10 تشح يخون نورح خزار كباب 10 تشح يخون نورح خزار then by 2027 that is the word by مخنياتو رأيوه مفارق 2026 مودة 2026 factory تات order قبران زبلنا زلو by 2027 almost نورحي كباب 100 تشح كقابرو 5 خلو ويكا كفري 5 خلو ينقروا له بوم سلازي كم مفارق قلتش عن 25 26 27 28 like it's boom night تسلا إنا نزارب زي هنياتو robots أبزع عمزي موداتنا إذا عمزي كباب حادش عن ورحي كهلوامي إذا كباب حادش حقن only at Tesla campaign ترحم كله then كاب next year كباب 10 شحن ورحي دحرو 2027 قصنا كبابي 100 شح كمتيام then a millions of million every year كمتي مالتي this is great news أحوات إزيا وول ستريت بينرو إزيا أم تسلا إنفستر بينرو تاني وسيا أوكي FSD regulated كهون ديو بتغكل كوت سريع yes مفارق زعمزي ورح شدوسه أب تكساس كجمريا then أب كاليفورنيا دحرنا مولانيسه then robots كا yes كباب شح حبز عمزي then نعمتها نورحي كباب 10 شح then دحرين نعمتها 2027 almost 100 شح نعمتها كل فاكتور ويكا كامبانيات كم مودة نعمتها زلو كجمرا أورر قبرا خلاين أنا صراحة خلينيو كبار رانا إن عنا مالج
This is big for Tesla. All right. So this is the one breaking news. Elon Musk will be launched unsupervised FSD as paid service in Austin, Texas in June of this year. Here you go. No one in the car. Full service. Boom. There you go. All right. Elon Tyler, Optimus ማለት robots بهم robots has potential to be north of 10 trillion in revenue. My goodness. 10 trillion only money زلو Optimus robot راح يزاربنا زلو حوال. Not FSD يزاربن زلو. Not robot taxi يزاربن زلو. Not مكاين موديل واي كالك مشات يزاربن زلو. Not energy يزاربن زلو. Energy big sell as عامل زي only Optimus, only the robot, this guy only 10 trillion potentially. Isn't it like 10 trillion in a revenue? We're like incoming on Zarab maybe 10-15 years who knows? 10 trillion. What is that? Almost هجنري أزلناكو 100 billion 96 billion زأتوت كامبانينا نزاربنا هجي. It's like maybe 10-15 years حدا مليون هون كسر حامس جمرة. That's what I millions of 100 millions of million كسر حام autonomous ويك robots مجمرة like 10 trillion revenue. What does that mean? 10 trillion revenue? It's shit. it is shit. Big market cap مالتي. Revenue is it? قال أيقونة. this is great مالتي. Okay. So yes, Optimus 10 times train قبلهم ذلو نفع معبالهم ذلو إما. Okay. Yes, we are working to grow like vehicle volume. Our current constraint are battery packs. We will make progress. Well, that's okay. It's not a big none. All right, I think so. That is all I have. This is all in here. This guy is blowing. Report. All right, here you go. It is volume production. By the way, this night is a factory. Is it like Robotax? It's going to be 2026. Is going to be big. I know this year in the Hujumara, as in Texas, 2026 is going to be a volume production. Volume production maybe meet shekro in holna. Item isn't galan shahmaliti. Zina energy mega copy the road alone bus power of the law. Zika tunai minta easy. Night GPU trends go raw mality. Most probably na AI mality. This is kind of like AI. Okay, this factory, new picture, Tesla newly completed the Shanghai China factory easy. My kind of really had this factory also one up Nevada truck driver. By 2026, let me say this. By 2026, truck driver by almost truck comes about 50K about 50 كجمهورية من عامتها مدبا مالك 10 billion هون كتمسك تخلي هذا so truck driver كا full self drive ياخد كون you don't need that أبرح لو دحبا يتدلن خطراف كدو truck زور كاب 2027 دحنا بالله بقى ناي تسلا FSD تزجزء مالتيم كندي أواقع آخر رأينا FSD جزيكا توديا بقى لايسنس جيركا أبرح لو دحاو كي مسا عجقة اللي كاني no more truck you cannot by 2027 2028 زي up factory up Nevada زلي يا روف سريحنا له والجرنا لنا by 2026 سروح ياخد جمر مخاني إلى منازل له so تدالو برها له دحاو بي تدالو كتجزء النزيان جزء كان زيادة النسخة اللي أخنا بزي أخن كسريركا دالاس ليا تكساس بس يحط مسيا وارد FSD this is like this is really great alright أبزخ له غزي أخي قلت this زي مالك تقيا حزي أتريد لهم cost of goods sold مالك cost of goods sold نحنت مكينا خانسوا جنزب زخفلو نورو أبنا أب Q1 2023 big money خفل نيرم أب Q2 2023 big money أب Q3 2023 تحت أب Q4 2023 تحت then Q1 Q2 a little high Q3 kind of high Q4 is down so نحنتي cost of goods sold بحال نحنت مكينا خسرحوا وحد جنزب جيرم سرحوا له about 20K إلنا كباب عسراشة then this is good
Okay, good. Another, Tesla, we expected energy storage development to grow at least 50% year over year in 2025. Wow. Big. Almost 3 billion, 3 billion 25% in the growers. We are speaking about what? Like about 4.5 billion يخون na energy تراي sell كرر نخلنا أو حنت quarters مالك. This is great. All right, let me go to that things. All right, نبدأ هاتين financial career حوات. من البعض. God damn it. All right, let me go with this. I have to say this. Malak financially it wasn't good, I know. But Tesla, we are speaking is ናይ መኪና ፋክተር ዘይኮነ ናይ ሰለስተ ነገር ና ንፅበያ ተስላ ኢነርጂ ሓደ and then robotax ከም ተዝራእኹማ ክልተ then robots like autonomous ሰለስተ ብዛዕባ እዚአና ክንዛረብ ኦኬ ኣብቲ ናይ robotax ሴሚትራክ እውን ኣላ ባይ ዘ ወይ ሴሚትራክ ገለ ካልእ ክንዛረብ ንኽእልና እያ so technically FSD energy and robots بخمسة أخفلين دسبلين مالت FSD full self drive بعلن زورا مكان and robots people's أكن سرعنات سكو and energy has grown مالت. All right, let's back to that. Let me go with it. What I have it as. እንታይ ክርኢ ኣለና ኣብቲ numbers okay mark. All right. Let me get my pens in here. End of 2025 كنت تقوم أنا اللي عيشه وعتمي تلا لخنا حنتشر. Let's see what happened, right? Okay, so this is what we have. Technically نزي أبزي more focus كبري أبزي volume زي عملت profitable. I know up 2025 sorry 2024 operating income ترخب 7.1 billion مالتي 7.1 billion ترخب له then like up in Q4 alone 1.6 billion كاب operating income نزارب زل نحوات. So this is not only let me do this. What I have it's not a big in here. Operating cash flow is 14. What it needed in here is okay. Let's take this point only. Cash ኣብዚ ግዜ ዘለዋ ናይ ተስላ 36.6 billion cash ኣለዋ. So 36.6 billion cash ጥረ ገንዘብ ኣለዋ ማለት እዩ። እዚኣ ነጥቢ ኣገዳሲ increase ናይ AI train artificial training by over 400% up in 2024 increase ገይሩ. So over 3 billion ማለት ኣብዚ መጽእ ከንታ ክመጽእ ዝኽእል ማለት እዩ. So look this ንምንታይ እምኖ እዚ ኣብ ናይ 2024 ልዕሊ 400% ይኸውን increase ናይ AI ዝገበሩ to get what FSD ነዳ FSD full unsupervised ንምምጻእ ማለት እዩ. So let me back with it. I like the looks. Not this, not look. Let me back. Yes, this is what I want to read. Not the numbers can atina. So this is another one like product of the anahari. Okay, in time that plan for new vehicle include more affordable models. Look this. This is what we are waiting to. All right. أبدأ أخطح فني 1 2 3 and 4 انتلنا زي affordable كباب عسرة سقاب 30 شح واقع مكينة حسرت مكينة ختهلو مخانا يتقصلنا زلو. This is great. زي in the first half of 2025. All right. أكل تشحن عسران حموشتن okay. أب تكساس FSD رينا لنا حادي. بتحسرت مكينة ها full self drive affordable car ka models ka حداش مكينة خدمتنا لنا كلته. This is a big volume nai
መኪና መሸጣ ከተምፅእ ትኽእል እያ ካብ 20 እስካብ 30 everybody gonna buy it ማለት እታ መኪና so revenue ወይ ከዓ መካይን sale by 2025 ኣብ መወዳእታ ዓመት almost ናብ ልዕሊ 2 ሚልዮን ይኾና ኣሎ like 2.2 ሚልዮን ይኾና ክፀግዓ ይኽእላ እየን ريخم ده so plans for new vehicles including more affordable بزي عندي خان ايش مزياتني اوكي 209 sorry 973 ايرتران شحن 730 حدا الاثيوبيان allo my goodness what is this alright guys let me show this I don't even knew this. Okay. So look, Eritrean, sorry, 973 Eritrean and then Ethiopian What happened with this? Oh my goodness. All right, USA immigration and then custom enforcement, like removal operation. Oh my God, remove the whole. November 2024 question: how many individuals on the non-detained DAX have final order of? 973 Eritreans and then 913 Ethiopian allo. Click it and see the orders. All right, USA immigration and custom enforcement, ICE enforcement removal operation. Okay. Oh, how many individuals? Wow. I think so. Oh my goodness. All right, Eritrean. Wow. Is this all? Which page is this in Eritrean? Okay. Oh wow. NA. Okay, somewhere here. 973 Eritrean and then 913 Ethiopian. Okay. All right, guys. እዚኦም ክኸዱ ክስጎጉ ተባሂሎም ዘለዉ እዮም according to this source what I got it. Huh. Okay. All right. Okay. እዚኦም ተኣሲሮም ዘየለውን ከዓ as of November 24, 2024, therefore, like, oh my goodness, 1.4 million? Okay. All right, let's see how deal this one. Yeah, thank you very by the way. Yeah. So ከባቢ 1.4 ሚሊዮን እዚኦም ፕላን ሪሙቭ ንክገብሩ ንክስጎጉ ተፈሪ ወይ ከዓ ኣብ መደብ ዘለዉ ሰባት እዮም እዚኣቶም so yeah this is so difficult that's not good news but let's find out 1.4 but Eritrean only is 900 almost close 973 Eritrean and then Ethiopian also about 900 ማለት here you go. Oh my goodness, this is a lot of Eritreans. I don't know what this. Okay. All right, my goodness. All right. Yeah, let me dig. I don't know how they do about this. This is really confusing. Malit confusing the this is really
Process from rather protection from removal, which is maybe include asylums, withholding, removal, or protection under the conviction of the against teacher, and then maybe form of relief from removal is unable to effect. በዚ ኣጋጣሚ እቶም ኣሕዋት ከም ስታት ዘለኹም ኣብ ናይ ሪሙቫል ዶኩመንት ገለመለ ዘለኩም ሜክ ሹር you got to speak to your attorneys ዋላቶም ኩልኩም ኣብ ዘለኹም ዋላ ናይ ስራሕ ወረቐት ዘለኩም I don't like this site make sure ብጣዕሚ it's very deal speak with ናትኩም attorneyታት ክትዛረቡ ዘድሊ ነገራትኩም ክትብሉ በዚ ኣጋጣሚ ምሕፀን ኤርትራን ጥራሕ 973 ኣብ ኣለው Brazil 38,000. My goodness, this is a lot. How about Venezuela? What is Venezuela? This is people's V somewhere in the bottom. Venezuela 20,000. Wow. Brazil is Colombia. How about Colombia? C. A lot of people's call CO somewhere here. Colombia 27,000. Oh wow, China people of Republic 37 Brazil 38 okay yes okay all right thank you very was as መጻትኒ ኣነ okay thank you please follow this ተምርኦ ዘይብልኩም ወይ እውን ካልእ look this what happened I know ትፈልጥዎም ቲ removal ተሊኩም ናትኩም ትሕሸኩም ጠባኹም ተዛሪብኩም ሲ ከተዛተዩ ዋል United Kingdom my goodness ካብ United Kingdom 157 okay this is a lot 1.4 million already okay it's in the paper a paper ናብ ተግባርን በበይን ይኹል ሻ let's find out it's not to me كل شيء عندكم تقبروا جن let's figure out جن انتم راعيتوا زي بقولكم please make sure that بابز حلفون تزاريبنا هنا لو ما عندك تجي بيك زخنك فاهم زلوا بأورا من نجرهنا so make sure what to do okay let's back to the نحنا تا report نحن ود so أبينا نحنا أبتين most important up to production okay look yeah here we go okay salary financial there you go أبدي أخذ اللي مالتي so it's production it's affordable it's عندي تقطر حدا ماكينة بيان برنامج زي أتمسألة مالتي so እዛ መኪና እዚኣ ምስ መፀት like millions of million ክሽየጥ ትኽእል እያ ማለት number of ብዙሓት መካይን ክሽየጥ ኣኽእላን ሕስርቲ ስካብ ዝኾነት ካብ 20 እስካብ 30 ሺህ ክሳብ ዝኾነት ማለት እዩ so focus on this መዓዛ ክትወፅእ then ቴስላ ካምፓኒ እንታይ ክትኮን እያ ኣብ ምቕያራ ከም ዘላ ማለት እዩ ካልእ grow vehicle volumes like it's very grow quality production with online about more than 60% okay robotax تزاريبنا هنا بزعبة روبوت تزاريبنا هنا cash تزاريبنا هنا volume energy تزاريبنا هنا almost 50% year over year energy grow comes قبرنا هنا so let's back up the numbers so the numbers كنريو خلنا financial summary كنريو خلنا أبزي أنا هلا مالتي yes we missed that نحنا تصبنا ثلاثة نجار يمزلوا أنا هجي تقول لهم مكان قطر حادة أنا energy قطر خلته service ثلاثة نايزي أن أتاوت راح يزلنا بمقصة لجنت أنا ندلنا خابزين ضخمة سينا لنا روبوتاك صوت متسيا مالتي دحروخه autonomous like robots كأحمد سينا لنا swing تو مالتي أتي تنقال مكان أبز قصف فعال سمي تراكن بعلا أبزي أخت متس مالت مس مكان أخت كيد إذا كلتو جينا بهجز مسيو روبوتاكس هجي خم فارق جمري and then روبوتاكس كا have next year probably جمر مالتي so أتاوي ناي Q for 2023 almost 21 general 25 billion euro and then Q for 2024 almost 21 billion euro Q2 2024 25 500 billion euro Q3 2024 25
billion 182 ነሩ so ሕጂ ዝረኸብናዮ Q4 2024 25,707 billion so እዚ almost ልዕሊ 1 billion ገለን ሚስ ገይሮም ማለት expected was 27 point something so we got is 25.707 yes less ረኺብና ኣብዚ not good news ግን why is this መጀመሪያ first of all because ሓደ ነገር ኣለና እቲ volume of production model y ንኽሸጥዋ ሕጂ ወይ ከዓ ኣብ ምሕዳስ ስለ ዝነበሩ ንሳውን ቁርብ ዕንቅፋት ገይራትሎም እያ so they was gonna sell it ሕጂ big ዝኾነ volume ክሸጡ ይኽእሉ እዮም okay one less ሓደ ካልኣይ look this the most important is revenue እቲ margin 18% እንዳተጸበና መኽሰብ 16 this is not good too all right this is too not good all right كال EPS أبدأ لكم look this EPS we are expecting 7 እንዳተጸበና 73 سنتيم so 4 سنتيم مسكرات this is not good okay financially we have a good volume cash is blowing that's a good one cash is blowing نفس 5 قرب cash is 36 billion this is great big ዝኾነ cash አዘለና ሕጂ ማለት ዘለና ክብል ከለኹ ኣብ ተስላ ዘለዋ ካምፓኒ ማለት so this is big almost 26% increase cash almost ናብ 1 ገለ ቢልዮን እንዳተጸበዩ ልዕሊ 2 let me see what is the cash at yes about 2 billion cash ረኺቦም 2 billions when at 1 point ገለም expected governor cash is increase okay cash is increase ሓደ እዚኣ let me say that let me green this is only green ማለት 30 so far ሕጂ ዘለዎም ኣብ ባንኪ ከባቢ 36 ቢልዮን ማለት cash is increase ሓደ ካልእ EPS is miss almost 4 سنتيم bad and marginal profit is miss almost 16 net be as 3% and net revenue is missed okay this is technically not good report so why Tesla غير wagon because of the other things the one ብዛዕባ robotaxis and FSD technically semi-tractor ከዓ ማለት so financial ክርኦ ከለና fundamentally financially ከም ትጽቢትና ጽቡቕ ከም ትጽቢትና ወል ስትሪት ጽቡቕ አይመጽን ማለት ብዘይካ ካሽ okay so ኣብዘን እሽትክሪያ እዚ ኣሪኦ ክትሪዋ ድል ኣሕዋት energy look this energy sale ኣሕዋት ካበይ ናበይ ዓቢሎ energy look this 2.3 billion ነበረ ናብ 3 billion ገጽ መጽ so ሕጂኻ ከባብ 50% ናንጽበ ዘለና ኣብዚ ማለት according Elon Musk so energy is going to be big energy big ሆኑ okay ናይ መካይን maybe not but yes of course model y ጀጋ ራንክ ትገብረ ሓደ እንደገና affordable መኪና ካትመጸላ ክልተ እነን robotaxi ካን በዓላት መጻላ ሰለስተ so Tesla absolutely say about it financially what this bill was not good yes we got it but what do you think Tesla as of this career holana it's not good but ዝመጽ ዘሎ ትጽቢት ወይ ከዓ ዝመጽ ዘሎ መጻእ ግን change life ምዃኑ ጥራሕና ንግንዘብ ዘለና so ኣብዚ ከለኹ ኢንቨስት ክንገብር ኣብ ተስላ እንድሕር ትብል ኮንካ 2025 እቲኻ ሕጂ 2026 ከውፅአ እንድሕር ትብለኒ ኮንካ no you lose ይኽብለካ at least ሕጂ ኣቲኻ ክሳብ 2030 ዘሎ ኣብ ተስላ እንድሕር ዘይትህሉ ኮንካ ማለት ብዙሕ ለውጢ ኣይክትርኢ ንኽእልኻ mostly نحن نريو كاب 2026 نينو زلاي 2027 2028 2029 كسب 30 goes that's going to be the big jump ما اسيا the big jump مثلك FSD full self drive robotaxi እንደገና robots this is true ሳልሳይ energy is changing life energy has going to be grow ማለት 50 over 50% year over year so that's it እዞም ኩሎም ዝረአናዮ ፋክተሪ ይኹን ፋክተሪታት ብምሉኦም
like in detail we don't have to go there. እዚኣ look this ንሕና ወፃኢ ተገብራ ሕጂ ኣብ Q4 ነዘን ኩለን መካይን ክስርሓ ከባቢ 400 ገለን ሽሕ መኪና almost less ዝኾነ ወፃኢታት ተገይርወን ከባቢ 20 ቢልዮን ሓንቲ መኪና sorry ከባቢ 20 ሽሕ I don't not billion 20k so less ዝኾነ መስርሕ ነተ መኪና COG ይበሃል ወይ ከዓ cost of goods sold ከዓ ይበሃል እዚ here you go this words this is good change احوات راي وضعي بخبر تصرح نيركا بحسر تصرح لها مالتي very good مالتي so this is all that use in the feature vehicle ترد لهم بملو in detail قسلنا دحان كرينا ابت مصاي it's not good this is the model y حداش تم حيساخ تمص كلها مالتي this is very great بتعمي new model y and then the model y the old one this is going to change نتا market زي change تكبره كباب عوشت 16 معالتي اب تشاينا كباب 100 شح 130 مكينه اوردر تغيرن 130 شح within 16 days ابي اس خا so far big order الله ማለት اوكي ازغا نايت تراك كم انت بزبلنا زي نايت تراك سيمي تراك احوات FSD تراك is ready cap 2026 let me do this cap 2026 مكينة تراك تزورو so far look your eyes نزي ابزي build مسجبرا بروفن والن سرحنا لنا اب فيغاس ازيا ازي اريد مسكونا يكنا تراك تزور ايتخلنا هانو مور مالتي سيمي تراك سيمي فاكتوري انت بزلهم غزيكا خبزين you don't have to عقق مسخا 24 ساعات غزيكا بعلن full self drive ينزخونا مالتي can we regulation تحققات تقله قرب ستات ندخلنا هرينا خمي مثل كاب مفارق ناي 2025 روبوتاكس كم يجر مانج جبرات حقتات نسؤله تايلو ولا كم لب Airbnb عينت كنسرحان خلنا ناي تسلا مكينه تلنا عندي بزلو سو تحققاتنا بك مرحنا خلمر نحنا اينو بزحت من اسات الله مازي تراك زورو سو ازي كم يكصلونا يخل وصي بزي سب زورا تراك مصالوا بزي سب زورا تاكسي مصالوا everything تسلا يمصنالو so yeah can we own them yes of course you can own them كنجزء نخلنا او يجرنا بعلنا نقبرو نخلنا بزنس مالي so this is تقندي ابزي يتلو مالتي okay the factory there so I think so the night China has a lot factory it's ready to go already سروح جميرو سروح جميرو مثلني yeah سروح جميرو by the way this part yeah look this is all yeah night Shanghai factory mega factory very good what is this Tesla lithium reference start of the production in 2025 yeah night 2025 production مجمار okay that's good all right okay this is great one is that GPU tonight AI factory trains قبرلو مالتي مسارح يقولوا this is the one with China بأس اللازئة مالتي this is great all this okay I think that's all سي خلينا نزغل قالوا الحين بزح نقرا كلنا نحوات انت لكم سيدلكم على لينك you can learn yourself that's all we have as of all this good report بتاع صبوط خونه report Tesla why we don't see that higher كريا قالنا of course لما عندي why Tesla almost 410 كلوز كتقبر تتصبينا like you know bad news ناي comes فولتو ترامب امثيلنا عنتبو انتايلو so اب نايت مكسيكو and Canada 25% تراف ويكا قرص كقبر مخانو اب فبراير 1 امودات اب كلوزين كم قال تزاريو so Tesla was down every company was down مالتي yeah this is all we have as of now let's go to Facebook and then we'll see
Yeah, overall market was yes, finally ማለት about 327 billion added ገይሩ S&P index ማለት እዩ እዚ almost like 500 billion ነይሩ so ናይ ትራምፕ ኒውስ ስለዝመፀት ኣብ ወርሒ ሓደ sorry ኣብ ዕለት ሓደ ወርሒ ክልተ እቲ ናይ ሜክሲኮ and ካናዳ ተራፍ ክገብሮ የልና ኣሎ ክሪአና ቀዳምኒ ዝኾን ዘሎ ይገብሮ ዶ ስምምዕ ይፈጥር ዶ እንድዒ ብሰንከኣ ድሮፕ ገይሩ ማርኬትና ማለት እዩ መስሉ ኩለን ዳርጋ እዚአን ዘለኹም ሬድ ኮይነን ማለት እዩ Apple should be higher now ጽቡቕ ዝኾነ ሪፖርት ኣምፅያ ዘላ by the way Apple let me do this Apple yeah Apple is overnight ማለት ክሳብ ሕጂ 2.84% increase ገራላ 0. almost 244.30 ማለት እዩ ጽቡቕ ዝኾነ ሪፖርት እዩ ናይ Apple ነይሩ ማለት እዩ so እዚአን marketna let me back with this almost ndhir snapshot koina khedna what we have S&P is down negative -1.04 about qurb down koin like all times high malatu down is negative 0.38 terfa all time high ንምብጻሕ buying a dip and then Meta is all time high you know Amazon all time high nera because of all this shit night Trump down koin alla Tesla is in a correction 18% still 400.59 close gerazala Alphabet is almost all time high نختبصح 0.58 terfallo and then Nvidia is yes because of DeepSeek whatever China thinks is killing us Microsoft also the same both these companies got hurt because of China I don't know they're going to change or not we'll see what happens yeah Tesla is in correction so overall this is market now guys this is how it looks like let's see how we are moving صباح report alana PCE report alana so tomorrow is calendar okay economy calendar I know class ساعات كمان أخيلني إذا let's go with it I have أبدأ أهلو هون نمبر so yes let me run with GDP ማለት gross domestic product ንሕና ንጽበይ ነበርና ናይ Q4 ናይ መወዳእታ ዝዓመዚ ብ2.5 ቁጠባ ናይ የስቕ ዓቢ ብ2.5% ኮይኑ ረኺብና ዘለና ብ2.3 still not bad it's okay it's good so tomorrow is a big day what PCE ጽባሕ ራን ገብረና ናይ ማርኬትና ስታክ ማርኬትና PCE minus over minus 0.3 increase ገብሪ ንብለልና ክንደይ ይረክብ ካብዚ ብዚ ዘሎ ንላዕሊ ሃይ እንተረኺብና ማርኬትና is going to be down ካብዚ ዘሎ ንታሕቲ ተረኺብና ማርኬትና is going to be green as long as ናይ ትራምፕ ታ ናይ ትራፍ ዝብላ ዘሎ እንድሕር ተወጊዳ ንግዚኡ ማለት እዩ so በዚ ዓም ጽበዩ PCE ጽባሕ እንታይ መጣ hope ጽባሕ ውን update ገብረኩም ኾነ ተዘይ ኮይኑ ግን ሰላምኩም ይብዛሕ thank you so much thank you for being here ስለዚህ don't forget that you guys blowing 16 በጽሐላ 20 ከነብጽሐ ኢና thank you